ekuo yaito tondu hario hari handu hambagia githe tugoi uguo na giteo giki giothe ngwenda gwita Martin wa Janet tondu we nowe nguonaga etu eni nowe nguonaga ukiuga ati ni anjetikiritie kuina mbere ya kirindi kiingio hurirai Martin wa Janet rohi rwega nigetha oke aturehere muheshimiwa Eric wa Mombi na uhoro ucio ni gukorwo wi mwega. Karibu sana chairman. Thank you MC wito ne kamweke gaka tumu appreciate ine wira mwega araruta. Asante sana. Thank you committee na chairman na aratana atungatiri aratakwa na inyuothe mukite nondo wa gwetekira kiheo giki na ndugame mbere yanyu ndimwitire muheshimiwa ni mwetekira oguo ni mwetekira kana he mundu arakara na hau thutha kana ndigane nake ucio ngirakara. Asante sana. Thank you muheshimiwa wa mbere kiria kigituma ona gitio kinene mujite muthurio he muthenya ndirahatikitwo muno kahatikwo ni mundu itangihota gucokeria na ndwere ciothe no muthurio hari handu andeithirie na akihurira thimu kinjiga ndugacokie na ndukarie undu ucio ni ndi naguo gutwikite kuria ndutaga wira na kuria nyinaga o muthenya wa Friday kwi mundu uthiite kunaga kwa interview na akaiga he mukuri no korogo guku na mukuri ucio ni abatie kurugamio no ni tondu wa gitio gio tongoria wa muheshimiwa tondu wa gitio gia bururi witu tondu wa gitio gia kwenda wira uria ndutaga na kwenda kiheo kia muini na gutwenda muthuri uyu ni andwiriire na timu yakwa na agikorwo ndugamite bai mumuhure rwino ndu wa kitio kigiothe kire riu thengi muheshimiwa Eric wa Mombi nundu wa gwitikira guka muthenya wa umuthi kunyitira family no ya aratakwa ni njui mundu busy na ni njui mundu watiga tumaundu tutiganite na wetikira guka na ni ndikwenda kuria ihinda ona ririku na tondu mundu wa kuheo gitio ni abatie kuheo mundu wa gwikirirwo ni abatie gwikirirwo rekei turugame na iguru twarikia kuhurugama na iguru no ni akinjira tutige kurugama na iguru rekei tumunyite wega na roheri wega agiuka 1 2 3 twende. Karibu sana muheshimiwa Eric wa Mombi. Thank you Martin. My brother Karagu na familia yanyu yothe na ratanyu na tongoria itu ala mala tutongoreria Mashakaya and everybody gaine mwega na hedi ciothe mwathani agocwo ndirauga wa Mombi agocwo ndirauga mwathani agocwo. You know when it comes to us no tugayukane no ha mwathani turi ithuo the mwathani agocwo. Asante. Thank you muno Karago and your family. Ndoka kurehe pole ciakwa ta murata waku ni undu wa gutigwo ni your brother Kagema. Pole sana ni njui ni haritu mugereire handu haritu ta family tafari daya no ni kuri Ngai matu-ini umanagiriria no hoyanaga thayu so mumiririe mutikamake mutire bara mwinayo na wa Ngai na Ngai ni amwendete. Sometimes riria turona ta twithe muno kana tuhinyererekeire muno nirio Ngai okaga na tukite tarata nyu nigetha tumumiririe na tumwira ni tumwendete ni mukenaga na ithuĩ riria turakena. And that is why tuoka gucakayana inyuĩ na tumumiririe na tumusupport indi no mutigitwo ni brother yanyu na tumwire Ngai uri uheanaga thayu ni kumuhe thayu na ni kumumiriria. Mutigathikiririe ndeto nyingi cia andu ndeto ni ciaragio no we niwe wi ngwataniro yanyu na mwathani umiririe mam
nitoi niwe uhinyiririkite muno mumumiririe mumunyitirire mutumia ucio na kurwo ni hinya na ndagathikiririe ndeto cia andu nawe karango mwena karo mutigathikiririe ndeto cia andu. You just focus, you know. Hindi ciothe ungikaigua mundu agigucambia ukamenya gethe waku gutire mundu wi iguru riaku ungigucambia. Andu ari othe macambanagia always makoragwo the waku. Taru karo andu aria maragucambia na wi muthaka kumakira. So don't worry, don't mind, just focus. No, stand with your husband. All the marona cia kwaria tondu you are above them. You just focus, support your husband, support your family, don't listen to them, don't even engage them, don't. Niliona ukiwaambia ati they be kind, they will not be kind, they will not. Yeah, they will not, because that is your business, not to be kind. So you just ignore. Na mwathani ni akumuhe thayu na meguthie na mbere na kwaria no Ngai niwe uwi. So we are here as your friends, tuko hapa Muigai, we are here kama marafiki wa Karango and the family, na nigetha tumanyitirire riria maigua ta mekurwo ni hinya tuoka tumanyitirire na nigetha muone mwina arata maramwiciria. Mutigathikiriria aria mararia, muthikiririe mugambo wa Ngai ucio uramumiriria no cio guthie na mbere na kurugama na inyui na nigetha tukahurukia kagema na giteo giake kiria kimwagiriire. So msijali, na hakuna kitu hamtaambiwa. Si hata mimi wananiambianga, do I care? Just focus, because najua you know the truth. We na Ngai waku, we ni we uwi, your brother ni uramwendete. I am a witness. So ni uri wahurira thimu ukijira your brother ni uramutwara thibitari ukang'ang'ana nake. So I am here as your witness, ati ni urugamaga na your brother na wanang'ang'ana nake. So uramakio niki ni acio mararia, wethi na mbere uhe your brother ki igongona riega, umuhe gitio kia mwisho kiega, and we will be here to support you and stand with you. Wachana na hao waongee. Most importantly, stand with your mom. I know that woman is hurt. I lost my brother in 2013, and I know how my mother was hurt. So stand with that woman. Rugama nake ndukorwo ni hinya, rugama nake umwikire hinya, together with Carol and your family, na nigetha muhote kuhurukia your brother na gitio kira kimwagiriire. Dada Sala, I've heard you, nimekusikia, and I'm here to support you. Mimi nitawa support sababu aini aitu and our content creators, they belong to everybody, si ndio? They belong to all of us. Inywe muko muhana kanitha, kanitha yoyaga mbeca cia andu wa opposition na ikoya mbeca cia andu wa thirikari. So wewe kwa nini unakatazwa usichukue pesa yangu? You know, we must stop this nonsense. Wewe ni kama kanisa, thiaga kanitha karuta muhothi, mundu wa opposition yagoka karuta muhothi. Nigwiragwo ati riu tutikwenda ucio tondu wewe uko mulengo hii ama ulengo hii. You belong to all of us and we will support all of you. Nimeona hapa kijana anaitwa Hosea. Wapi Hosea?